U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Najveći bogorodičin praznik, kada je Presveta Bogorodica usnula, bila sahranjena, vaskrsla i vaznijeta na nebo. Ovo je praznik kome prethodi post, kao što sami znate, i na taj način se duhovno pripremamo za današnji dan. Presveta Bogorodica je izabrana od Boga Oca. Na nju je sišao Duh Sveti i uselio se u njenu utrobu Sin Božji, rodivši se od nje i došavši na ovaj svijet da spase ljude od grijeha i smrti. Onu koju je izabrala Presveta Trojica, draga braće i sestre, dužni smo i mi da slavimo i veličamo. I mi to upravo današnjim ovim liturgijskim sabranjem i činimo. Presveta Bogorodica još od najranijih vremena crkve bila visoko poštovana. Poštovana od svetih apostola, koji su je posle Hristovog slavnog vaskrsenja tretirali kao majku svoju. I njome se ponosili zato što je ona najsjajniji brilijant iz roda ljudskoga, jer je izabrana kao čista djeva za uzvišenu misiju da donese na svijet spasitelja svijeta, Gospoda našega Isusa Hrista. I poslije vaznesenja Gospodnjeg, Presveta Bogorodica je svojim životom trudila se da bude uvijek dostojna vječnoga života u carstvu Sina svog. I tako je mirno i živjela, bez obzira što je uživala visoko poštovanje. Njen život je bio tih, miran u molitvi i molila je Sina svoga da udostoje, da je sačuva onog teškog iskušenja demonskog kada čovjek napusti ovozemaljski život, a demoni ometaju odlazak duše u Carstvo nebesko. I to je Gospod Isus Hristos ispunio, a o tom događaju i o tom čudesnom trenutku možemo da vidimo na svetim ikonama ili u manastirima gdje je oslikano, gdje su zidovi oslikani, možemo to da vidimo na svetim freskama na zapadnoj strani, obično, kako Presveta Bogorodica leži na odru, usnula, a Gospod Isus Hristos, Sin njen, dušu njenu drži u rukama kao novorođeno dijete. Apostoli, okruženi, pognute glave, izražavaju svoju tugu i žalost što se rastaju sa Presvetom Bogorodicom, a iznad njih mnoštvo anđela nebeskih koji uznose slavopoj Gospodu Bogu i koji prisustvuju ovom događaju. Tako Gospod Isus Hristos na dan usnuća Presvete Bogorodice njenu dušu odnosi u Carstvo nebesko, a ona sama poslije se javila učenicima Hristovim drugovim apostolima da će ona uvijek sa njima biti. Javila se u slavi Božjoj i tako je zaista bilo, a mi znamo kroz predanje crkve da je Presveta Bogorodica uvijek bila uz rod hrišćanski. I ona je bila i ostala i uvijek će tako i biti zastupnica svih hrišćana, svih onih koji se mole Bogu sa vjerom i koji nju prizivaju kao posrednicu. Bezbroj je čuda u crkvi Božjoj koja su se desila posredstvom Presvete Bogorodice. Bezbroj ikona u njenu čast naslikanih čini čuda. I mi smo svjedoci jer imamo i sami u našem rodu jednu takvu ikonu u manastiru Hilandaru, čuvenu Trojručicu. I u ovom svetom hramu uznosimo također molitve ikoni Presvete Trojručice, čitajući akatist i druge molitve. I još mnogo ikona raznih čudotvornih kroz koje se izliva Duh Sveti, blagodat Svetoga Duha, sve posredništvom Presvete Bogorodice. Radujemo se i veselimo se, draga braći i sestre, jer imamo moćnu zastupnicu pred prestolom Presvete Trojice, koja se za nas moli. Zato uvijek kada smo u brigama i bilo kakve žalosti, nemojmo očajavati, sa vjerom obratimo se Gospodu Bogu u crkvi Božjoj i molitvom Presvetoj Bogorodici. I ona će naše molitve uslišiti i moliti se za nas,
neka nam ona bude uzor i ugled u našem hrišćanskom životu. Prizivajmo je u molitvi, molitvom Presvete Bogorodice spasi nas. A kada osjetimo milost i ljubav i blagodat Božiju, zahvalimo se opet riječima raduj se nevjesto, ne nevjesto. Neka vam je današnji dan, draga braća i sestre, na radost i veselje. Neka je nazdravi na spasenje sveta liturgija i svi vi koji ste pristupili svetoj čaši i koji ćete se pričestiti tajnama Hristovim, neka bude nazdravlje na spasenje. Vi koji proslavljate današnji praznik također, neka vam bude nazdravlje na spasenje, krsna slava i posluga. Amin.